MCA wa kuorotwa ndani ya kaunti ya Meru na ritwa Zipora Kinya ura wijikene muno tathikaine ethiritwe akiaririria marandu ja kaunti ya Meru arethiritwe akiuga mbunge ya kaunti ya Meru nithiritwe igitira kwithirwa ikiaririria marandu jaja aria kagitene ukawethiritwe akigweta ati thina ya ugoti kwithira bote kung'ana nio thina inene ya kaunti kwithirwa ikirandurwa. Katwambiririe na rugono ru report you on pending bills and trame on assembly Kinya kethira ni kinyite I'm not aware ko kiwigintu kimwe tweterete turi assembly Meru nikenda tugategera report you pending bills tuona kira committee ombire ku come up with ni migambo ya Zipora Kinya wijikene tazendike yura ni MC wa kuorotwa kiri bunge ya Meru akiuga thirikari ya kaunti ya Meru ikujirire na randu rinene gukinyira mwaka jwa thirikari jwa 2021 mwaka jwa 2022 zendike inaugite ngavana Kawira Mwangaza na athithitie kamiti ya kuthithia riboti yege marandu jau akiuga niyo beterete tambunge na nkuruki zendike ya akiuga ritite ngwikire thirikari ya ngavana wa Kabere Peter Munya na kiri thirikari ya ngavana Kiraitu Murungi na ugite na thujite mantu jaraja kureta marandu kiri thirikari ya kaunti ya Meru na bwamberema ni thirikari tujuragia kithimi kiawe kuthurania ugoti akieja na ngerekano na thirikari ya ngavana Kiraitu akiuga ari gutonya obisine kithimi kiawe kyo mwanka ugite akothurania ugoti bwa mung'ana jwa bilioni 1 no indi thirikari yawe achokera kiri mung'ana jwa milioni 300 kana milioni 100 kiria sendike yugitera marandu ja kwijira ni ati mutongeria kira kithimi kiawe kuthurania ugoti budget ire thithikaga ithithagwa na kithimi kiu na kuubaraga gukinyithia kithimi kiao nio marandu ja jagira na nkuruki sendike ya kinyira kiri thirikari ya Kiraitu na ya Munya guteo ya kinya kithimi kiao gya kuthurania ugoti 2018-2019 I proposed a kuthurania 1 billion. That was the target, but thirikari yo thuranirie between 300 to 400 million kwao ikwara short for a million 600 mbese uchonde iciambanjeteri na mukandarasi na aero ngugia kuthithia barabara ende thirikari ni eremero kuthurania 600 million kwao thirikari komba kurea mbese uciumite na after mwaka juu revenue targets cia Meru County utirio ciomba kwa met eu ni othine ria nene turi ni ondene Meru County so gukethira kwina mbeca inyingi ikomititwe kana iyejaniri ngugi ende iteo kaumo kangi kamarandu kiri thirikari ya kaunti zendike inaugite rwangirwa kigina kiri thirikari nene ni rwegita rimwe rurekagiria kigina bachereri National Treasury disbursements tiao cia mbeca kaingi nwigawa National Treasury kana ndi no kuigwa batiromba ku disperse mbeca cia county-ine nonto mbeca iri nyethi ichuthurana ng'a ciekairwa kiri correction account ya county iga ikwa nara then county kanenkerwa kairi rimwe ni fira ku disperse mbeca iu nyairio na ringi bakathithia rate disbursement na muthia buruku mane na zendikei ni romba dawe kirenga na Mwangaza kethira we na kwenda ukinyaniria kithimi kiawe kuthurania mung'ana jogoti nethirate ukujira marandu mianka ya thirikari ya ingwa kiambere kiria bati kuthithia ni ukaranthi na rwangiru rwa kigina no thurania ugoti kenda bamenya ni mbie kura ingi zendike yakiuga rwangiru rujuri makate ronkabo na kingi kiraritingo iba rwangiru na ugite ni babati kuthithirwa kithomo ikoni mantu jagie kuthurania ugoti kananga bana Mwangaza kuba chenjene kiritwo bia kuritira ngugi ngavana no mwanka karende arwe na cartels iri kara then revenue department nonto cartels yuitereka revenue yuthuranwa no ikinya revenue collectors na baraba manager ni refresher course na inya aremo baikia refresher course no adidhinya reshuffles menya ngoge administration ke governance gute mtu waandiki au ni aandikirwa forever amen
Kwou, there's a lot that needs to be done in the revenue department kenda revenue yumbo collectwa ule baterende ne Meru County. Nkiripoti ndeto cia Weru wikendi riakwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare.